impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Bese sivusela umlaleli ekhaya naye simemukele ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Siyabonga mfundisi ukuthi hayi namhla uNkulunkulu okuphile impilo nako sokhona eluhlelweni. Engabe evikini eliphelile wawukhuluma ngani ehlelweni mfundisi? Asibonge Thombeni, evikini leliphelile besibuka sigatshana sike sayithinza lendzaba kukhona nanawo lapho sikhuluma khona ngama-social skills phecelezi lamakhono ekutiphatha. Evikini leliphelile-ke besibuka sigatshana sebudlelwane lobukhombisako kodwa busuka emizweni lonayo ngemuntu thide. Sibuka nje lokuthi ngoba phela imingcikithi yale ngxoxo yethu solo ilapha ekuthenini akube bede bani labathatha khanza bahlukubedeka noma ngayiphi indlela. Imvamsa-ke lokuhlukubedeka lesikubonako kuhambelana kakhulu nalabantu lebathi embi kwethu bayathandzana. Ngiko-ke sibambe lomgubudla asikakwenwebi nje kakhulu kodwa sibuka lomgubudla ukuthi mbamba lamakhono nalendlela ekutiphatha ibonakala njani. Evikini leliphelile-ke besikhuluma ngaloko lesithe phecelezi nje ngalolwimi lwesilumbi expressing affection. Ukhomba njani lomunye umuntu ukuthi uyamthanza. Sabuka-ke Magagula nemlaleli ekhaya ukuthi kufuna unake lokuthi kahle kahle nguphi lokuthanda lokuthi unako ngoba kona lokuthanza kunetigaba kumhiba. Kukhona kuthanza ngekweliciniso, kukhona kuthanza nje lokuthideni bese kuba khona loku kwemagwebo. Lenako noma sekukhona iba nendlela yokuthi ukusho njani kulolo lomunye umuntu. Namhla-ke ngethembiso esingawukhuluma phecelezi nge-rejection. Kwaliwa leli gama la rejection singaluhumusha ngetindlela letinengi kodwa lenye indlela lesingakubeka ngayo singathi sento sekungathathi, sento sekungasebenzisi, sento sekungakholelwa into thide empilweni yakho. Kanti lenye indlela lesingakuhumusha ngayo leli gama nje ngihumusha leli gama nje bese ngena kuleli engicondzekiko. Leli gama liyahunyushwa futhi lisho simo lapho mhlambe bobhala incwadi uqela lutho thide ngalokutayelekile umsebenzi bese bayakubhalela bathi awuncesi awukabi nenhlanhla yekuthola lo msebenzi nayo solo i-rejection leyo. Kanti lapha ngiyame kakhulu ngakhona-ke mina namhla ngidawuthi sento sekunganiketi uthando lomunye umuntu lalubhekile loluthando noma lalufunako. Lempilo lesikhuluma ngayo Magagula nawe mlaleli nasithi nje impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Kusho ukuthi sibuka tinto letingakhanda zetiholela bantfu
ekuphileni impilo lengasimnanzi. Kulendzaba ke ye-carbon rejection lengikhuluma ngayo ngivumele sigagu ngithi ngiqonze ngqo kulesigatshana lapho bantu banqishana khona lothando, banqishana lesibheke kwekuthi bakukhombise kulabanye bantu lokuyindlela yekutsintsana ngeteluthando. Kuyenteka mlaleli nawe ekhaya ekutheneni bantu befike lapho bathandzana khona njengoba sikhulume ngekukhombisa luthando evikini lephelile. Bathi kanzi sebefike lapho bathandzana khona kuhambe kuphele lokuthandzana. Kuyavama ke lokho ukuthi kwefika lapho kuphela khona lokuthandzana bese kusuka luthuli. Loluthuli lususwa ukuthi lomunye uva so ephuqwa into lebeka sayifuna. Wephuqwa into lebeka ibhekile ukuthi nangabe bengathi bekukudla aqhubeka kuhle, nangabe into lephathwa kwaqhubeka iphathe, nakuyinto mhlambe letshatswa laqhebena aqhubeke ayitshatse. So ufika wena umnqamlisa lokho kwaliwa ke lokho kwalana ngiyo ke le rejection lengikhuluma ngayo, ngoba lesikubonako on the ground kwasho bantu besikolo ngiloko ukuthi kwefika esigabeni lapho athi lomunye emngami le ndlela lebesivumelene ukuthi sitawuhamba ngayo mina sengiyema la noma athi awuzuka wakho sowuphelile so uyaphela lapha zuka wakho, ngako ke tiphambane tindlela singaqhubeki sihambe kanye kanye. Ngithini ke kumlaleli Lungile, ngithi empilweni noma ngabe ngibuphi ubudlelwane yiba na umcabango ukuthi kungahle kwendeke lokho ukuthi lomunye athi mina sengiva kwangathi angisakuva, bayathi ke laba namhla angisamfili bathi angisamfili. Hawu yebani bakhuluma nebangani babo, yathi mina ebana angisamfili. Naku la ngiqonze khona ke angazathi angisamfili sekufuna manje amtshele noma amkhombise. Thine ke ngalapha ekhaba ukukholwa ikakhulu kathi labantu nangabe sebathethene noma ngayiphi indlela, noma bathethene ngesilumbi noma bathethene ngesintu, bangaze nje balewele lelibloho lekubadingane, abe ngumfati abe indoda. Asikhuthathi indzaba yokuhlukana. Ngala na useyintombi nelijaha noma singakuthandi kodwa siyakunqonoda kunekokuthi wewele leline kanti awunawukhonsa ngale. Kepha ke kuko konke lokho lesikushoko kwekuthi bantu abakunake lokho ukuthi budlelwane noma ngibuphi noma basiphi isigaba kuyendeka ukuthi kufike lapho lomunye agwilikisa khona. Kungako namasa ngumfati lomunye agwilikisa, lomunye noma asayindoda kuyendeka agwilikise. Sengathi mina nangikhuluma namhla ngingaze noma kungeke kuvakale kulabanye bantu, kodwa ngifike lapho ngithi mhlambe
ekuthandzeni kwakho shiya sikhadlana sekujabhiseka shiya sikhadlana Sigagu usishiyele nalithuba nani uma singakafiki lesikhathi ekujabha siyambonga umdali kepha nawutawuhamba uhambe ungalimali kakhulu shiya sikhala sekuthi lo muntu ngihamba naye nje kungahle ngalenye langa angitshele na inkulumo naye wendelani lo wendela lokho ukuthi lokulimala kungabi kukhulu kuye kwendeke lapha sibone imoto itishayisana letinye tigicike letinye tende njani sithi kube ngodwa makhanda how I wish ukuthi noma kufika ekwalana nene kumane kube ngodwa makhanda ngoba leli sikubonako namhla kubuhlungu Lungile kubuhlungu kokuthi ubone intombatana seyifike lapho ithi emntwana ebantu Nkosi yami lebe ngikuva ngisakufa Kude nalecala lokuthi angento le yangisayifa asikabheki vele uqinisile lathi ukuthi licala kepha lo ngake ngabutala umnye khona phehlelwe ngathi emfana manje lapha nasenibaqoba ngalabo bhusha nangemazembe kusuke sekwende njani wathi ke mfundisi ngelo sikhathi lo muntu angigana ngijabula ngibe ngetulu kwenyanga lokuba ngetulu kwami kungenda ngi-invest kulo muntu how ni investa ngani kanze business ile wathi umfana ngithenga icingo ngithenga lokhu nasatha uqhamuka kathi sekuphelile kuyahlwa libalele lilatu kube mnyama khwishi ngiko ukhanza sesenda tinto letingakabhekeki naletingakafanele sitothi ke lihlelweni impilo elikhane kwakho akwala noma ngabe nithandzana nibuthana phasi yatini kokuthi kungahle liyawufika lelingahle athi lomunye kulomunye le besihlangene ngabo now ngibuya ekungakholweni nami ngibuya ebufaneni nami ngibuya esikolweni nami sasibhala dleshana ke thi sithi the silver cup is broken singisi besisikhuluma ngalezo sikhathi angathi noma sisashintsha namuhla lengushoko Sigagu wekuthi kwakwendeka vele lokho ukuthi achamuke sabhala lomunye noma wena ubhale uthi the silver cup is broken kepha lele sikubona namuhla ngalama emagama ngithina ngisho njalo ngisho ukuthi kwalana nekwaliwa akusino lensha into leke yabakhona itolo noma lesibona konamhla ike yabakhona itolo kwaliwa nekwalana akusiyo into lensha empilweni neteluleko ke Thombeni nawe mlalele ekhaya lengifisa ukuthi ngitedlulise kumlaleli ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwekuqala lengifuna ukuphakamisa ngiloko ukuthi singeke sikhulume emanga lapha eMpopeni sithi kumnanzi kwaliwa kubhlungu kwaliwa noma ngabe ngibani nakuthiwa nje lothite so yamala angeke siphosise kubhlungu ngalama amagama siyavuma akusinto lemnanzi kubhlungu kwaliwa umuntu kwesibili bengifuna ukuphakamisa wekuthi asisu
asisuzama kwenda kwangathi akunandzaba. Asingefiki lapho sithi akunandzaba. Ikhona indzaba ngoba bukhona lobuhlungu. Umlaleli akakunake lokho ukuthi sisho njalo ukuthi akasuyithatha nje kungathi anginandzaba. Uyasiyenga nawuthi awunandzaba. Futhi nawuthi awunandzaba, you don't care wena. Usitshela lokuthi uvalela lesigadla lelihlwili lekungafuneki lihlale la kuwe physically and emotionally. Nawuthi nje wena waliwe uthi I don't care. Uyasiyenga. Encenye ngithi I don't care nje mfundisi nami bese ngivele ngingasekho sekuthi enqebe ngisaba lokusho. Kodwa nasekushiwo la kuwe. Ukuthatha ngale indlela ngoba uvungathi ngabe nguwe lokushito kulolo munye. So lenza nje ukuthi I don't care. Yebo nangabe nawe bosofike lapho ungakuthatha ngalo ndlela kodwa awuboni ngani yethombeni kwekuthi nakwendekile wehlukene nemuntu wakho for whatever reason. Uthi naso umbona tendana lomunye lapha. Akushoki lokuthi akunandzaba. Iyabuya lento kwekuthi asesenami ngangendi nje. So leto tinto leto tienda ke lokho ukuthi ukhanzele impilo ingahambi kahle. Ngiko kusithi asikuvete ngoba lesikhulume nabo bayasho lokho ukuthi njoba sengishito uthi angangitshela ukuthi uyangala kuhlwe langa libalele. Sithi ke Thombeni ke uma akuthatha kahle ngaleyo ndlela yeko ukuthi abuve lobuhlungu aphinze asho lokho ukuthi cha vele angikaphatheki kahle. Kwesithathu lengifuna ukuphakamisa kwekuthi msuhlasela lomunye umuntu ngoba sokwalile. Msulimata lomunye umuntu ngoba sokwalile. Msubulala lomunye umuntu ngoba sokwalile. Ngoba leli sikubonako la ngaphandle impilo kulomhlaba lo into yekunqengwa, into yekuphathwa kahle, into yekwanjiswa ngebunono thide. So umlayeto wami uthi don't attack anyone who has rejected you. Don't harm anyone who has rejected you. Don't kill anyone who has rejected you. Dinto lethi lengifisa umlaleli welihlelo impilo elikhaya akuve. I'm here to appeal. Ngidoncenga, ngidocela, ngidonxusa kuwo wonke lomvako kwekuthi akubebede umuntu latamhlasela ngobe somalile. Akubebede umuntu latamshaya ngoba somalile. Akubebede umuntu lekatamlwisa ngoba somalile. Akubebede umuntu lofako ngoba somalile. Wenda njani ke nathi tinyathelo lengathi ti positive letingasita ekutheneni uhendlishe lenzaba yekwaliwa umuntu. Kwecala hlola lokho ukuthi ngifika njani vele lapho umuntu angitshela khona ukuthi akasangifili mina, akasangithanzi, inkomishi seyivele seyivabakile. Sifika njani lapho? Yinto lena lekufuna ukuthi uyibuke futhi uthi usayibuka uhlatiye kubuka ukuthi ngaliwe yini noma nje ngibekwe eceleni. Ngoba kukhona labangakaliwa nethi babekwe nje eceleni. Bakwenda nyalo kakhulu kathi bantu abasha kanti nalabadzala bakwenda. Ukhanje ukuthi
uhamba nangumuntu wakabakery ngoba ufuna singo, ahambe nangumuntu wakabutchery ngoba ufuna inyama, ahambe nangumuntu waseShoprite ngoba ufuna igrocery. Akwende ngendlela ukuthi bangabonani labantu. Lo munye kubantu abasha la kufike kuthusane khona, ngifike lapha kuwe ngikhulume nawe, unjani, ufree yini noma uoccupied. Uthi wena no uoccupied. Ngithi hey manje ngenda kanjani ngoba nami ngiyafuna sihambisane kanye kanye. Uthi wena ya nawe uyafuna ukuthi sihambisane kanye kanye. Manje sihlupha nje sinebantu abaduna ngekuthi asikhona ukufihla. Bese ngithi mina hayi ngidawuzama ngayo yonke indlela ukuthi ngifihle. Bese nawe soyavuma. Sesivele siyaqhubha ke. Mina ke angikhwesenda ngilapha eceleni mzukwana angekho lo uyangikhwaza wena kwalimi lwabo lo uyangibita wena ukuthi hey limaqhebenqo. Now bese sihamba sifike esigabeni lapho ukuthi hey wena ngitsiniwe mina lokubekwa la khikhini nami ngifuna kuba lapha esenda ngifuna kuba lapha enzimeni. Kudaleka inkinga lapho ngiko determine lokho ukuthi ubekwe eceleni yini noma vele waliwe ngoba kuyendeka ukuthi waliwe kanti kuyendeka nalokuthi ubekwe eceleni ukhande awukaliwa mbambamba. Ngiko mzukwane iqhamukile into tiba right. Lokulandzelako kube ukuthi you try to learn why other people are not including you. Why bese labanye banje to decide ukuthi singamfaki lo ngoba lokwaliwa ngishito ngathi kubande kodwa ngifuna ukunarrowisha down to i-relationship ngoba nako lapha inhlitiyo yami khona kuze kungabi sinciphise na indzaba yekuhlukubeta noma yekuhlukumeta nekuhlukumetana. So bese nase ubonile ukuthi okay mina ngibekwe eceleni noma ngaliwe and why isikhathi esiningi bantu bafune vele kungangifake e-center. Bese impilo yakho so yabuka you create a list of ways of dealing with the situation. Uqhamuka nema options ngalamanye amagama. Uqhamuka netindlela letahlukahlukene. Okay sengibonile nathi tizathu. Tingaba tinenge. Lo munye umuntu uyathanda ukukhulumisa labanye abantu kodwa akatenda hlobe atowemukeleka kubantu. Lo munye uyathanda ukuthi abe nebudlelwane kodwa kunetinto langatinaki indlela lakhuluma ngayo iyabakhweshisa labantu lapha kuye noma ngabe wakhiwe uluthi ngekwendalo kodwa nathi awukhanja ukuthi umuntu logqagqalatanako ngumuntu lonyembe nyanako bantu bakhwesha kuye. So uyabuka ke ukuthi okay ngoba naku sengibonile naye inkinga angitame nanga emaqhinga ekuthi khipha kulesimo. Bese uyabuka ke ukuthi okay ngibani longangisida kuthi angibonise ngokuthi lapha ngikhona kungaba umngani wakho angakusitha umngani wakho lokhu kanye ngaba ngumlomdzala angibekise nje ungumfana waliwa intombazana bothi lesi ufuna kuyithatha kuyakuhlwela uva kwangathi kunekuthi ngathathwa ngilomunye umuntu kungamane kubebethe lo yithathako ngoba besifika lapho nase kathi awuqaba nje kukubulala noma akuqhwalise noma kwendene so yambuta ufuna lomdzala longakusitha ekutheneni vele nakunje ngenda njani nangivelelwe ngiloku yini lengangisita yini lengangilekelela kuthi ngidowuphuma kulesipho umlomdzala takoluleka thula mfana wami mani mfana wami phola awuhlale phasi awuthathe lihambo uvakashe ukuphothise ingcondo ukuphothise inhlitiyo ngoba naso lo wena ukulesimo inhlitiyo yagaya athe maswathi inhlitiyo
ayilali namuntu. nalokuthi ukhanze ukuthi iteluleko into uthatha kubonisa ngayethu Nal- nabo labalimele Aha. velele batonguleka kabi Awufaka. Umuntu lomdala siphile emangweni la. Abantu abadala labaqotho nje bayatiyo. Nemaphoyisa akhona nebafundisi bakhona baningi nje bantu emangweni labangabalisile lokuye ufuna seluleko umuntu lomdzala kunawe atokuqhushisa imvamisa ke vele kubuka khona lokho ukuthi hayi ngifuna abantu abangangami labevalele nguvaka ngelishwa labevalo lokuvaka abakedluli sine sikuvile sedlula sanqoba sabalala sikhona khona sesiyayadi lendlela so approach umuntu losakhulile kunawe utothola lucid bese ukhetha indlela ke lengiyona kuleteluleko letake weta esigabeni sekuthi uyiphatha njani lendzaba yekwaliwa uqhubeke nempilo ikakhulukazi nje nangumfana nentombatana ingcumbe emantombatana lamahle ayatalwa onke lamalanga futhi abakhona kwakho bese uyasithola lusito uyelulekeka ungaze ufike lapho uyigaye ukhanze kunqono ukuthatha inzambo udlala emjikeni noma uthatha i500 utende esilokatana kuphele ngawe noma uhambe uyowenda silo sengubo lo munye umuntu so elihlelweni impilo elikhaya nekwakhiwa kwayo sithi akubebede umuntu lohlaselwa ngoba asale lomunye akubebede umuntu lolinyatwa ngoba sowale lomunye akubebede umuntu loshaya lomunye noma lobulala lomunye umuntu ngoba yena sowaliwe. Mfundisi ngicela nokubuza ukuthi engabe nini njengabo babe bafundisi aniboni into ukuthi ngathi kunomoya thide nje lona losoqhithekile le mimoya ke lena lekhona ayidzingi ukuthi ukhulume kuphela nami udzinga ngekuthi ukhulume nami bese uba nami futhi nasemthandazweni ngaso sonke isikhathi. Makakula liqiniso lelo lishoko mane bantu emangweni abakholelwa ntho yinye noma entweni yinye ngalokufana nawo lokholela emthandazweni kuba lula ukuthi somelulekile bese uyamthandazela uqhithe leyo imimoya labanye banethi inkolelo letinye baqhitha umoya ngetindlela lethahlukene ngeke bese simbophela ukuthi akawuqhithe ngale yakami indlela nake efike kimi ngide letinye indlela ngaphandle sikumeluleke umthandazela asifulele umlaleli emfundisi njengoba luhlelo lakhe umlaleli ekhaya 240610 or 10 sawona emsakadweni siyabingelela kakusema thombeni nakuyimoda seninjani studio siyaphila ngalanga hayi ngisebingelela sengithi ngangasha phela kubishana umuntu aqale ngekubona babethi umwela seyilesihloko lasinsako simatima kule ndlela kodwa lasasitulele ngayo ngiyabona lo sinemba la sawungipha lokuhlukubetana nekulalana egameni lekwaliwo ngicela ukubuza kabishane ukuthi lena bakithi ngabe umuntu udiscover nini laba nabo sebudlala nedoctor usampilo umlingano wakho mhlawumbe mnawe esikhona isikhathi lesibekekile ngoba nangukubuka umwela sebenzela chaza ngayo ubonakala ngathi thinta le aspect yokuthi ngibese ngumjolo ngabe kuyendeka yini ukhanze ukuhambeni kwesikhathi udiscover emva kwesikhathi ukuzathi umlula hayikhona manje ngathi akusilo ulibambo lwami iwethu kanjalo leli ngicela ukufundisa amalasi ehlukanisele emkhathini bona lokuthiwa yilaphi inkanuko true love nalapho lokuthiwa ngelithambo lemali ngoba ngathi kunalama intentions siyayinzomnye lobangela ngathi kuthiwa umngene ngetinhloso lesimbi lapha kule ndzaba yale relationship beyaphetha-ke mfundisi ngijabula ngalokhu umfundisi ubizwe kweliswati nalapho lokuthiwa saliwakati khani-ke bakubita ngesaliwakati ukhanza ngokuthi sewuhlezi lakhaya kathi kahle kade kwaphela kulo mnumzane ukuthi ngabe into kanjalo bona ufikile ekugcineni kwakonke bese sekuveta lokhubetana nakufanele uzaliwakati wahlala
manje mhlawumbe le doda isangene lapho nawe kanti mhlawumbe uyakuthatha ngaleyo ndlela ngabe lokho kuhamba bese sesikaphi ngiyabonga kakhulu Siyabonga ngala 2406 1010 sawubona emsakatweni. Sawubona 2406 1010 mlaleli womsakato wakangwane ushaye nangabe khona lokuthi ngakuthi umfundisi angakeluleka kiko. Sawubona emsakatweni. Yebo sawubona baba sikhuluma nabani? Ngicela ungivalele icingo ke Mavivane ungivalele i-wireless yakho futhi ukuze sitokova kahle. Yalo Solo ngiyayiva bhuti wami ungabaleki kiyo ivale. Siyaphila baba. Mina wathi mina lokuqala nje selweni ngakho ngicela manje nje ngasiqale ngakuwe sigaba asimane nibamba umhlangano nje walalihlelo nalo i-repeat nje yalo ukuthi ngoba lelo mali ngale njalo lidingeka ngayo la kulo simo nje lesikhuluma ngaso liyayidinga le repeat kakhulu lesimo nje salo lihlelo bese lekhamfundisi hey ngoyona uphindayo namfundisi lelo ngiyabulalela manje hayi bona vele no ukucela sinyathele indlebe kodwa besinyathele siyawulalela mfundisi futhi hawu siyathemba ngaloko ukuthi cishe nenzuzo abantu bayeva bona hayi mfundisi qhubekani impela nisifide ngoba hey bayafa labo dadewethu yababisa ngaphandle kodwa nje siyethemba into kancane kancane nayikhutha igcina hawu umoya wayo umoya lomubi seyaphela hayi ngaba mloko. Siyabonga Mavivane tolalele wireless. Angathi noma ngabamba wegcina yini mfundisi into khona kuphendula seyithandana imibuto yakho. Sawubona emsakatweni. Amen mfundisi. Amen baba. Sikhuluma nabani emsakatweni? Yebo mfundisi. Yebo sawubona. Yo baba. Hello. Siyakuva baba. Yini njani baba Mazibo? Impilo iningi baba. Awu ngibongane ngumkhondolizo kamakhaya la ekusele Mazibo. Songomnyama. Yebo awu awayisahlela Mazibo ngayiva kude lapho khona ifuna kupheshwa khona ngoba phela lesizo lephelele ufuna uqala utekute wena utekute lokhu wena kungiko kungikhalo uphuma emfundisi ufuna teluleko ngaphandle futhi akufuneki nalokuthi ube nalokuthi mina angentiwa kanje lapho utawukhona ukuthi ukhona kwemukela kona kubuhlungu asihlukisa lokho mfundisi Songomnyama. Songomnyama. Yebo mfundisi so ngathi nje nokuthi asemukeleni singazi ukuthi kona kulukhuni sekuzendlalo ezikhulume ngayo umfundisi hey impela uyihlanhlele yonke kude nalapho nakuphethwa khona bese laphekile nje ngaleyo ndlela ngoba mina nje ngingabekisa mfundisi kuyenteka lokho ukuthi kanje senithethe seniyehlukana ngetizinga ukhona imotibekile lapha embabani seniyehlukana nebantwana nebantwana utawukhanda ukuthi lapho kade nehlukana nje nalabantwana sekutanga khona ke lokhu nangabe wena usefuthi ebucala nangabe yazolanzela abantu bakho sekuthiwa ke nebantwana noma bavele ngasekhaya mfundisi ungeke ube nalokuthi wena lo nansidibana nje naye vele ngifuna kumbulala utaba nalokuthi cha kwaphela angemukele lokunye ungabuki abantu bemmango ukuthi mangu utawuthini ngoba into lesibulala kakhulu mfundisi ngokuthi abantu batawuthini phume ebantwini ufuna kuphila kahle impilo ichubeke ngiyabonga mfundisi. Siyabonga babelalele walesi mfundisi. Siyabonga Thombeni. Utangisida ke khumbuta lembuto lemningi kakhulukazi levale ngalanga angiqale ngala lagcine ngawo ngalanga laba lababili ngicabanga ukuthi bayajikijela leJesu Vivanele nekubonga ngalanga uthi kufika nini lokho ukuthi bese umuntu athi sekuphelile sithi bekabekile tonke letigaba sathi kungefika ningakathathani kungefika senithethene kepha ekugcineni kwako konke
so uthi lo munye angisakufili wena ilanguage yakho ke laba labasha imvamisa isikhathi ngase ngithi nangabe senithethene maye kubhlungu kakhulu ngoba lapho manengi lamafindo lekufuna athukululeke kungako ke sicela lokho ukuthi vele nasewewele hayi asale kube ngithathile kepha ke liqiniso lithi nangabe start ngithathile bese ukhanda ukuthi kunalokuhlukubedeka nekuhlukubedana sendanjani kungako sinqoma ngokuthi bantu umshado awusiwo webafana nemantombazana likhaya lebantu lesebabhadlile labatawukwati ukuthi yini lebangena kuyo lokutawunqiphisa ke Thombeni nawe mlalele ekhaya lamathuba ukuthi bantu bafike lapho bathi angisakufili khona senihlethi nje imbelantele nebantwana kulesi sikhathi senakhile nekwakhe wase ubuta ke umbuto wesaliwa kade kwaze kwathiwa nje noma kwaze kwabonakala ukuthi usalewa kwade kusho kona ukuthi wena soyingoyoyo yekuhlukubedeka uhlukubedeka ngekwemizwa emotional indoda yakho ayikukhulumisi kunjani nangabe kusekhali kababa kunezindle eziningi ayisayi nekuya kwembathisa ingubo ayisakudli nekudlakwa kakho vele soyingoyoyo ye abuse angikhulumi ke lokunye mhlambe nekunaka wena noma ngabe kuthiwa ikhipha imali egrosa la kuwe iyathetha kodwa ngala ithethi vele nifuna malini basho ibahlohle hayi wena waphike kufuna imali kodwa ngala ayikasho tonke lezinto ezikhuluma lapha ku sekuvele kuhlukubedeka lokho likhambile kwelapha lokho liya ngekuthi inkolelo yakho ikuphi nangabe ukholelwa etindleleni letithide utawulandzela letindlela lebatilandzelako labanye ukuthi utawuhlisa utawuhlala isihosha lesi lapha ngesheya utamkhanda lamaseko ukholelwa kuloko phela na ukholelwa emthandazweni njengathi nalabanye sitakubuyisa lapha nakho siqale sikweluleke bese siyakuthandazela sichithe naye imimoya njengoba ukwabuda ngaphambili egameni lika Jesu siyabonga mfundisi wesibili bekabonga yena ukuthi lona indlebe akeve lo sokhulumile kungasiki ukuthi uqala namuhla ubonakala atilandzelela tonke letifundo kodakho lo uhlala ubanato njalo ngabo masonto inhloso yethu Thombeni ngiloko ukuthi mane lawo mabili mathashwana emagama leswajikshelako abe ngulata uthola umhlabathi lovunzile kuthi ukhule noma ke kumile kukhule uthele tithelo kube bede lotawushala omunye ngoba sowumalile kube bede umuntu lobulala lomunye ngoba sowumalile asibambe wegcina mfundisi utobe soyamphendula bese siyaqoqoda hlelo sawubona emsakadweni yes kakusemasombe banjani baseshiselweni ukhona endaseshiselweni makakula Mthombeni kutshwa ngomntwako ngubonene lengembathwa ngilabayilembathwa emathombeni kuphela ngusiyami ngithanguvusele nemfundisi ngitangive nje kumfundisi ukuthi ngosiyami ingabe lokuthi kufike lapho khona athi umuntu akanenzaba yena noma bekuthiwa waliwe akusikwenakho into kokuthi vele walecaleni bekavela ngenandaba nje vele sewukhombisa lokho-ke manje ngalesikhathi asatsho njalo kwesibili ingabe mfundisi akaphocelelwa insimo lasibabhekene naso kwekuthi umvela abantu usuke under pressure kubo njengekuthi batomhleka bahlekise ngaye
so wezama-ke ku-maintaina i-dignity yakhe ukuthi amane ahlale nje akhombisa ngathi akanenzaba kepha yena kuze nkosi yami ukhathi ukuthi le nto nakasayedwa iyamudla iyamshisa ngoba phela ukuthi wangakhulumi vele iqiniso lenilo angephethe nje mfundisi ngeke ukuthi ngifike nkosi yami kwangathi vele singayisebenda lama-issues ekuqaleni kusosi yawo la iqala khona le issue ngoba sengayibambi lapho ngeke khona kuyibambe egcineni ekuthenini bese si-avoida lokho ukuthi igcine kuhlukunyeteke. Ngiyabonga msana. Siyabonga baba Mbethe. Asibonge kumbethe, sibonge Magagula. Mina ngithatha ukuthi noma ngabe uqhamuka ngayiphi indlela, noma ngabe bekanganenzaba, kodwa unayo le pride leliqapho lokuthi anginawutshela umuntu esifazana sangifuni mina. Kanti noma ngabe intombazana ngenteka naye abe ne pride ukuthi angaliwa umlomduna mina. So noma kuqhamuka ngekuthi bekavela nako, kodwa khona ibenefit ngoba nasenalana kusho ukuthi tikhona titokuswiti losokuthi khipha la mlonyeni wami. Ikhona ibenefit lebe ikhona. Akunandzaba lokuthi noma bowulaqelene noma bowusesenta. So ke ngiko ngikusama ke mina ngekuthi ngithi nakata uthi nje anginenzaba. Usuke endela kukhavarisha la ngetulo. Mbambamba usuka beka leli guluhle lelihlwili. Qoqoda mfundisi ufanelisi. Lokho ke kwenda ukuthi kwaze kwaba nalelihlwili kutawuvuka lokho ukuthi ngakhombisa ngani ngiko kulesi sikhathi angathi hayi ungathi uyanqeka uthi ungabheka phansi akugilise letika ngoba kunebuhlungu ehlitweni yakhe. Sithi ke elihlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwayo, ngiloyo naloyo akati nyukunye, ngilo naloyo akati khwishiti, angaqali endesento lesingakabhekeki ukuthi asende kumuntu ngoba sokubalile. Kunjalo mlalelo msakazo owakangwane kumfundisi nje ugqizelela indzaba ukuthi asikugwemeni kuthintsana ngetandla, asikugwemeni kushayana, asikugwemeni nje noma ngangiphi indlela ngoba uthi wena hayi mina ngimshaye kepha emagama afike ahlabe enhlitiyo alimale. Nasevikini elidako ke umfundisi utawubuya la noma uyaqhubeka noma ucala lesinye esihloko sekunde sokuthi nje aside ukuthi likhaya alime lisimame. Uthi ke kithi thine noma kini ninebantu labasha ayime nje indzaba yekuthi ufune kwelulekwa ngulomunye longangawe. Yenda siciniseko sekuthi uyofuna lomdzala kunawe landlulile kulesimo lokuso wanqoba, nawe ke utawutfola indlela yekunqoba. Mlalelo msakazo wakangwane angithathele lithuba leli nami ngilumagagula sikakuze emathombeni ngivalelise ngijabulile uthi ube kanye nami sukela lapha ngensimbi yesithathu ukuze kube ngesikhathi lesi ngoshiyana yeke lindelihle wakasimelane kuyo inzima yekwephetha lisuku kanike ukhona Bhanana otohlala naye nawuqala suku lakusasa.